हासालनि रोमान स्क्रिप्टनि चबानगै TSF-नि चबा सक्सेस न हनैमानो तामनि बागै इंखि सापुं चाया नंया सातुं वातै मानजागै चबा खलायमानि बागै पातिमुनि कग्नरुगै बोबग्रा प्रदुत साका रोमान स्क्रिप्टनि चबाव कुनु पार्टिकुलार करै तिप्रासानि न चबा हनै बसामानि आक कबै कबै न सय As a Tiprasa, we all want Tiprasa to write in a language which they are comfortable in. And no language can be forced upon us, be it Bangla, be it Devanagari, or be it any other language. The genuine demands of the student is to appear, to read, to write exams in a language which they are comfortable in. I have been saying this for a long time, and today even the media can see. आप अपने आंखों से देख सकते हैं कि यहाँ में कोई पार्टी नहीं है, कोई सिर्फ जाति का इंटरेस्ट के लिए बात कर रहे हैं. So I completely support the demand of the students. ये genuine demand है और असेंबली में हमारे MLAs बात करेंगे और रास्ते में हमारे लोग बात करेंगे. लेकिन when it comes to the interest of the community, no alliance is more important than the interest of the people. Our alliance first has to be with the community and the people, then with any political party. Bukas azaya taksogui EM doli shaka chini borok mukhyamantri tumunon khangke roman script tiprasarok masya de matmong khamung nei Maharaj asube to chini MLA te rojona makausa Maharaj bar thai pranok thai kasari to ang ye arom sibo fight khene khetungo jojak phatar bu jonjono gose jong fight makena jonjo tomle se fight makena arbo komati sanai rogrong no juma koleri nai ang ye pro chin kono khaya tinio state government pongto ba kendro pongto chini pro se mukhyamantri ke 1 minute phone ya kamu po decision la nai nang no salera de chini pro mukhyamantri tongke 1 minute phone ya jong decision la ma je jong da bi sai jong mai khamu ke basic majority nge thanga cabinet montre ba basic majority abon bano tu asu tor ni klu e tong bo klu to mono chu break revive khenai abon pese taw jong andolon kai ma tumle abon ma saw tini chu CPM hi alada ke kuthe barang to ha tini BJP hi alada BJP ni hing to ha te phui kenek phui congress alada hing to ha chu jibon chu ha jong lai ma ya jo to ti promote hazara khe to ne chu now very frequent chu bangma somer chu andolon khe to je to din ma ya chu khe to chu khe bo thangnai je ma ya sa ke bo jaga chu jo to ja chu 15 lakh ti pasa jo thanga sin ke bino thor koleri tini chino tini je te assembly session chole to tini chino mukhyamantri na baito khemai khamu soiri di brona broni mani kono romas ke mari na ye tini bo baito ta ma khe khamu chini thanga nu ha ke chu thanga koile chu sa thanga to chu 15 lakh insio rajano ha nai khu ba ha wo nu khe thang tang khungbo thik ti ole ha na ha pi chu ha ne ha ya chu aro ba ye chu realize khene jora su pa ya tau po chu thanga o ye chini mai ma su ma no raja kra ka ham ke tomon jora po chu laru mai yang ke next 10 bosorok mangne chu sape me abo chini chung gen bai chomani baire po chung post buget ma tung Patimuni Kognurugui YTF General Secretary Tapan Devarma Harse Triprani CM Dr. Manikshano Domki Rikibika त्रिपुरा का CM को मैं एक चुनौती देना चाहता हूँ. चुनौती यही होगा, अगर आज रोमान स्क्रिप्ट लिए आपने जो इग्नोर किया है, अगर कल उसका पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आया CM की तरफ से, तो उसका जवाब देने के लिए बुबग्रा वॉरियर्स पूरी सारगा त्रिपुरा का वासी त्रिपुरा उसका जवाब 2026 और 2028 में हम छीन के लेंगे. अब आपको उखड़ के फेंकेंगे. ये हम लोग वादा किया है, आप प्रॉमिस किया है. अगर तुम CM पोस्ट में रहने चाहते हो अगली बार भी, तो हमारा जो डिमांड है रोमान स्क्रिप्ट उसको इमीडिएटली कल असेंबली में उसको पास होना चाहिए. अगर नहीं हुआ ना तो आपका कुर्सी भी बैठ होगा. यही चुनौती है आपको. TSF ni roman script norugui chaba kahamdei eba hamya sung jagawo kesa kormo kakrang hanai party bai bagjagai tangmani chirisa ya sini comment box comment klaidi nai tango free khara